بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أخذنا في الدرس الماضي المسائل الثلاثة. Bismillahirrahmanirrahim. Өткен сабақта 3 маселени алдық. 3 маселени оқыдық. قلنا أن المسألة الأولى إفراد الله سبحانه وتعالى بتوحيد الربوبية بالأسماء والصفات. Biz айттық, 3 маселенин биринчиси Аллах Тааланын рубубиятында жана ысым сыпаттарынан жалгыз кылуу. المسألة الثانية إفراد الله سبحانه وتعالى بالألوهية بالعبادة. Экинчи маселе Аллах Тааланын улухиятында жалгыз Аллах ибадатка сыйынуу татыктуу деп билебиз. المسألة الثالثة البراءة من الشرك وأهله. المؤمن يحب حب كامل والكافر يبغض في الله بغض كامل. Üçüncü маселе мушриктерден баш тартуу. Мусулман адамды кайсы бир мусулман болсун, аны Аллах үчүн жакшы көрүш керек жана кафир болсун, аны Аллах үчүн жек көрүшүбүз керек. ولا بد أن نتوسط في التعامل مع غير المسلمين مع اليهود مع النصارى مع المشركين. Жана мусулман эмес, иудей, христиандар же башка мушриктер болсун, алар менен мамиле түзүүдө биз ортолук тармашыбыз керек. نعم، القسم الثالث في هذا الكتاب لماذا ندرس التوحيد؟ Эми бул китептин 3-чү бөлүгү биз эмне үчүн тавхидти үйрөнөбүз. لو وجدنا إنسان يأخذ الجهاز هذا الجوال يصب الماء ويشرب، ماذا نقول عنه؟ Эгерде бир адам кандай эмне деп ойлойсуңар? Эгерде телефонду алып чыгып үстүнө суу куюп туруп ошондон ичсе эмне деп ойлойсуңар? نقول عنه مجنون. Биз айтабыз, ал акылсыз адам деп айтабыз. لا يعرف أن هذا الجهاز للاتصال لإرسال الرسائل ليس لشرب الماء. Биз анда ойлойбуз, ал адам деген бул телефонду эмне үчүн колдонгонду билбейт. Ал деген бул адамдар менен байланышканга, бул ичкенге эмес, бул суу ичкенге эмес деп айтабыз. نعم، أنت الآن خلقت لغاية. Эми сен болсо, азыр болсо, сен деген бир кандай бир максат үчүн жаралгансың. ما هي؟ Эми ал кайсы максат? عبادة الله. Аллахка ибадат кылуу. إذا اشتغلت في هذه الدنيا بغير العبادة أنت مجنون. Эгерде сен бул дүйнөдө Аллахка ибадат кылбай башка бир максат менен жүргөн болсоң, демек сен акылсызсың. كالذي يأخذ الجوال ويشرب في الماء. Ошондой эле кайсы бир телефонго алып, ошо телефон менен суу ичкендей сыяктуу эле. ولهذا إذا اشتغلت في هذه الدنيا بعبادة الله تسعد. Эгерде демек сен бул дүйнөдө Аллахка ибадат кылуу менен алектенип жашаган болсоң, демек сен бактылуу болосуң. لم تخلق لا للأكل ولا للشرب ولا للنوم ولا للعب، ولهذا حتى الحديث الآن بيننا لابد يكون في هذا في عبادة الله. لا نتكلم عن الدنيا خاصة طلاب العلم. Демек биз деген бул жашоодо жүргөндө биз ойнош үчүн, ичип жеш үчүн же кандай бир башка максат үчүн жаралган эмес. Биз Аллахка ибадат кылуу үчүн жаралганбыз. Бул жакта биз отуруп сүйлөшүп атканыбыздагы Аллахка ибадат кылуу максатында болуш керек. نعم، ولهذا الإشكال أكثر ما يكون عند كثير من الناس في التطبيق في العمل لا في فهم الآية. نحن نفهم هذه الآية أننا خلقنا لغاية وهي عبادة الله سبحانه وتعالى. Эми бул жакта проблема кайсы жактан болот? Адамдар баары эле түшүнүшөт. Бул түшүнүүдө эмес, бул биз Аллах үчүн жаралган эмес. Ушул Аллах үчүн жаралганыбызда иш жүзүндө аткарууга болот. Ошонусунда проблема болот. نعم، وهذه الغاية هي التوحيد. Эми бул максат эмне? Бул тавхид. نعم، والله أعلم. Аллах жакшы билет. تضغط